Ejo, danes je ena taka posebna priložnost, da se malo dotaknemo mojega Zeja, Z33 Lightninga. Kaj se pravzaprav s tem avtom dogaja, kje je ta avto, zakaj ga ni bilo nikjer videti, zakaj ni bil na Night Strikeu in tako naprej. Res je, da sem v preteklosti že zelo velikrat razmišljal, kaj s tem avtom sploh narediti, da ga obdržati, da ga prodati, ker enostavno časa mi bolj kaj ne zmanjkuje, da bi se čisto for fun z njim okoli vozil. Resnica je, da se tega avta ne morem kar tako znebiti, ker so pač tukaj neke navezanosti, neke emocije, ker konec koncev je bil to moj prvi, dajmo reči, malo bolj resen avto, za katerega sem trdo delal, da sem si ga lahko takrat kupil. In v glavnem, da ne dolgotvezam preveč okoli tega, avto je v bazi, letos je naredil, ne vem, če vsega skupaj 5-6 kilometrov. Enkrat smo ga dali v bistvu ven za en šut, ko smo nekaj fotkali, ste tudi lahko to videli v enem izmed prejšnjih videotov. In ker je danes en malo bolj poseben event in ker je danes en auto event tukaj čisto neposredni bližini naše baze in sicer na strehi City Parkove parkirne hiše, smo rekli, ker z Silvijo ne da ne moramo, ampak ne smemo iti gor. Po navedbah organizatorja smo rekli, dajmo Zeja pripraviti, dajmo ga spucati in grem z Zejom, da naredim še 1 kilometer verjeten. Vprašanje, če bo kilometer na tale event. Tako da, SSS, rooftop meet in full effect čez par urc. Gremo zdaj dol pogledati, koliko je Z prašen. I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. Avto je freaking umazan, kot vidite ima gor še vedno nalepke. Radio 1 Leclerc Supernova, še iz časa promocije Fast and Furious 10. Pri teh barvah se na kameri ful ne vidi tako, da je avto umazan, ampak glihte vsi prstni vtisi in to pridejo do izraza, tako da se vidi, da je avto umazan, oziroma če pogledamo šipe, so katastrofa. Tako da, zakaj avto ni bilo na Night Strikeu oziroma Jab Meetu? Verjetno ste ga nekateri pogrešali, nekateri ste me spraševali, kje je zdaj. Enostavno se pač časovno ni šlo z vsemi predzapleti, pred organizacijo dogodka in vsemi ostalimi dodatnimi aktivnostmi. Tako da je pač letos, kako bi rekel, od substitutu Night Strike pa Jab Meet, mogoče naslednje leto. Tako da operemo avto, upam, da sploh užge, pa gremo na mesto. I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares of me at 40, life's a wreck. Zdaj, so fresh, so clean. Valjda ne gre samo zdaj. Imamo tle še tale lušten avto, legendaren. Zdaj že itak čisti ikoničen. CRX-ica, če je slušna. Clean. Pravkar oprana. Bomo dali pol malo obe role. Evo, že tam parkiran. Herc je premislil. Ne gre za GT-ko, gre za ZX-om. Herc izgleda, se prevekslo v Nissan Clan, ali kva? A si se v Nissan Clan prevekslo? Končno sem rekel, da mora biti rdeč, pa mora biti Nissan. Jaz sem šel iz Toyote na Nissan, ti šel pa za Contra, ali kaj? To, kad Toyote delajo, zdaj pravim neke probleme v življenju, sem Nissan vzel. Sam, sej nimaš problemov. Hecam se. Sam alternator te malo zezo. A je bil, ne, sej ni bil alternator, neki.
Nissan problems. Po moje rabu ga samo zvoziti. Stali, no? To je problem, ker stoji. Ampak Mint 300 za X. Naprodaj drugače, naprodaj. Hecamo se, herc ni šel na dark side. Just kidding. Glavnem, gremo na Meet. Yeah. Prvi uraden Meet letos. Z 33, z 32, z Evo 9. Ej, SMG, ne moreš reči, da tole brings up the memories, ne? Totalno. Či stari. Cajti, Jab Meet, tle na teli City Park parkirni hiši. Sončnim zahodom, sicer event, ki je bil poletje, sonce bolj temni, ki je zahajal, pa bolj pozno. Kada je bilo včeraj? Kada je bilo včeraj v bistvu, ja. Ej, sam, je pa bilo ene skoraj 10 let. 8 let sigurno. Ja. Kaj tazga? Kaj je bilo? 10-letnico smo imeli. 2016 je bilo 10 let, 2017 je bil bolj zadnji tukaj. Tako da, wow, time sure flies. Pa marsikaj smo kle posneli. Posneli, pofotkali, ja, full enega materijala. Ja, drop material, ali kako že. Torej, parkirna hiša City Parka smo zdaj ugotovili, no sicer za mene po 8 letih, z ekipo 7. Mora Evo malo show-offa narediti, drugače ne gre. Samo ni tekni tle, pops and banks, no pops and banks. Not your GTI. Snemalna ekipa. Prav. Ker sem vam omenil, ne, ga je že uvalil, da je na prodaj. Še sploh ni probal, če gre streha dal, pa ga že prodaja. Ja, Klemen, kaj prodajaš? Gas avtom, 8 avtomobila, pa najbrž še 5 firm zraven. Aj ne, čakaj, zdaj mu reklamo, da razumem. Klemen je. Jaz zdaj mu mogu račun poslati za 3 uri. 500 plus DDV, to je to. A ja, nisi beach flaga postavil, 2,5 samo. In? Nekaj dogaja, ne? Pa ne, prišli smo v shopping, pa ne vem zdaj. A niso kle neke trgovine? A ja. Res meni manjka, predvsem, ko smo imeli komentarje na naše prireditve na City Parku, kaj za jesti, pa kakšni toaletni prostori.
Toaletni prostori. Ja, ne moš nikamor iti na WC tle To gor. pa res ne moreš. Pa za jesti nič. Malo čez ograjo. Za jesti nič, a veš, tam 15 restauracij pa WC v 3 štukih, ne. Slovenski poprečni obiskovalec in njegovi komentarji. If you ain't talking money, don't talk to me. I be over here where the bosses be. Pockets on thick cause I eat my greens. Way too hot, 3,000 degrees. No pictures please, cameras flashing, I'm VIP, I'm a big deal. My life a movie, I'm the one they wanna be still. And I'm a queen, yeah, keep it real, yeah. I keep my circle tighter than the earring piercing. I look like a bag of money I'm on, they wanna know what I'm on. Diamonds dancing on my neck, that is the vibe I'm on. Way too lit, who gon' check, you can tell me none. Kva pa tole, ne? T18 Selika. City Park streha, T18 Selika. We go way back, bro. Bags of me, cause obviously I am a star. Run up a check with me, I'll make it rain, I got the funds. That's what I do for fun. I know that you want some, so stop playing games and go run and get you some. I got beauty and brains, I ain't no plain Jane. Cost a lot to maintain, but it ain't a thing. Let's be for real, I'm way too cute to be broke, had to fix it. I'm the captain of the ship, pulling my weight like I'm into fitness. All about my business, feeling myself, I get a witness. A1 treatment like a mistress, dunking on them, I don't miss. I look like a bag of money I'm on, they wanna know what I'm on. Diamonds dancing on my neck, that is the vibe I'm on. Way too lit, who gon' check, you can tell me none. Boss mode in effect, and my money long. One thing about me. Evo, sonce se poslavlja, idiličen sončen zahod, tlele vedno iz te parkirne hiše, kar se mene tiče. Ful mi je bilo vedno hudo, ne glede na to je oblačen, oziroma če je malo oblačen, je še boljš. Event gre počas proti koncu, baterija gre počas proti koncu, tako da bomo eno recenzijo naredili kar v bazi. Rooftop meet je za nami, zdaj je že nazaj v bazi. Kaj ne rečem, ful enih flashbackov je bilo biti spet gor na parkirni hiši City Parka z Zajom. Vsi tisti upmeeti in vse, kar sva že z Gijom v začetku tega videa podebatirala. Moram reči, da je bilo cool, ampak sem pogrešal določene zanimive, tako ali drugače avtomobile na naši sceni. Ampak ja, verjetno vsak ima svoje obveznosti in tako naprej. Ena stvar v bistvu, kar me je najbolj zmotila, je pač obnašanje določenega folka. Se pravi, ko se je event tako rekoč zaključoval oziroma zaključil, ko so si avti odhajali, je bilo ogromno enega brezglavega turiranja po garažni hiši, pokanja pops and banksov. Morate razumeti, da ja, ok, je to auto event, vse lepo in prav, ampak treba je vedeti, da je to, bom rekel, na neki javni površini, kjer so tudi drugi udeleženci, predvsem mislim obiskovalci nakupovalnega centra, starejši, mali otroci in tako naprej, in to brezglavo turiranje in pokanje je čist neokusno. Definitivno nisem proti temu, da se avto poturira ali karkoli, sem dej to narediti enkrat, pa mogoče ne vem, še enkrat čez neki cajta, ne pa en čez drugega, vse na poprek, pokanje, turiranje, nažiganje, pač, I don't get this. Kakor sem rekel, cool je, pač malo poturiraš, ampak sploh pops and banks, to pač poka po celi garažni hiši, odmeva in pač ni cool. Mogoče če bi pač naredil organizator nek mini contest ali neki gorži na sami strehi, kjer pač to tok ne doni in tudi, dajmo reči, da so na sami strehi tisti, ki jih to zanima in tisti, ki to radi slišijo. Sam ta opaska mogoče za naslednjič drugače, kot sem rekel, overall, cool je bilo, ležerno, sproščeno. Slišal sem določen folk, ki je spraševal, a je kakšen tako contest za najboljši avto ali karkoli. Jaz tega osebno nisem pogrešal, kot sem rekel, ful dober, prideš tako na meet, malo pohengat, malo pogledat avte in to je to. V videu sem zajel pač tiste, ki so meni bili cool oziroma tisti, ki so mi padali v oči tako ali drugač. Upam, da vam je video bil cool,
če vam je bil cool, če še niste naročeni, naročite se na Dre Day kanal, naročite se na 30 Second Drift Squadron kanal, lajkite, šerite content in napišite spodaj, kjer je bil avto vam najbolj všeč. In to je to. Do naslednjič. See ya!